City dweller, successful fella, thought to himself, oops, I've got a lot of money. Caught in a rat race, terminally. I'm a professional cynic, but my heart's not in it. I'm paying the price of living. Šių metų akciją darom, mes paskyrėme Jašiūnų dvarui ir parkui kelių šimtmečių senumo istorijos ir kultūros paminklui. Mes susijungė daugelio tautų kultūros. Tikimės, kad šį akciją mes tvarkome Jašiūnų parką, paskatins domėjimąsi Jašiūno dvaro istoriją ir taip pat dėmesį kultūros paveldui ir šio dvaro atstatymą. It's a helping hand that makes you feel relative land. Oh, it's a century's remedy for the things at heart. Start, try simple. Я думаю, что это очень полезное мероприятие, и их надо делать чаще, может быть, не один раз в год, не один раз в сезон. А кроме того, мы имели возможность познакомиться и увидеть усадьбу, который имеет историческое значение и который, конечно, необходимо абсолютно ее реставрировать, привести к тому, чтобы она могла бы на самом деле действовать. Обработаю.